Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kishipai jongka United States of America. La Khyrwit hakatem jagile no Islamic State. Hakibin tabapher jongka Syria. La Kumba Khyrwit ke India hakitem le no ha Pakistan hak Operation Sindur. President jongka United States Donald Trump ulong ba kanigajing Khyrwit jongka US kade hadien bakile no ISIS lahir thma kishipai America hak ba arngut kishipai klakelon yap. Defense Secretary ke US Pete Hegseth ula pentikna bagi jaka ki baka US ke Khyrwit kade haki jaka penlang tiar thma bar haki jaka ajngi kai bar haki jaka sa jong kile no ISIS bar ya kani ke jing Khyrwit ke US klai kerteng da ke Operation Hawkeye Strike. Ulong ba kani kam dei satya ke jing stang de kade ke baka US ke jule kataban thwet bat ban penyap iginung shun jongka badulong bakandang ye beteng berle kumni nang ni syakman. Arno kishipai ke US bat uwe uru patba klakelan yap haka jing her thma kile no ISIS haka we ni ke jong ke Syria kata hapal mira bat haka ni ke jing syahir thma kledan laingut kishipai ke US ki balamen zau. Ha Syria mentagidan Kumba syajar ngut kishipai jong ke US batang menen kemiet haringkat ke jing trelang bat kishipai ke Jordan kayo ban penpra nyopot ligi ketem jong ke ISIS.